mo guherekeresha ibi byishimo ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Ubutegetsi bwa Kongo bati gutsindwa kwayo byatewe n'u Rwanda. Noneho kuri Tshisekedi ntabwo ari icyo cyari cyamujyanye gusa, ntabwo wari umwanya wo kwishimira amateka ya Le Leopard. Noneho ayo mateka yo gutsinda igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo baba muri Amerika, ababwira noneho ibijyanye na politike. Ariko abasirikare bari bariyo bambwiye yuko yambutse n'amaguru. Urumva umuntu ingabo z'u Rwanda zari zifatiye Pepa na Pweto agahungira muri Zambia, ise yamara gupfa Kinshasa, ubu ngo ntabwo ari ingabo z'u Rwanda zashyizeho. Yego ku butegetsi bwe we yumvise asa n'uwumvise ikibazo cya FDLR, ise yari yarimitse. Noneho agerageza no kugirana amasezerano na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ijya gukora operation yo guhiga ba mudacumura muri operation zigera muri 3, iyiswe Umoja Wetu, Kimya ya mbere na Kimya ya kabiri. Aho wenda niko kantu kazima twumva yuko yaba yarakoranyeho idiru, bimwe mwita idiru n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri nta yindi relation. Wenda no kuba yaratorejwe igisirikare hano mu Rwanda, mpamya yuko mwishyirwaho rye u Rwanda yego niko kuri burya ngo ibirori byiza, inama ndetse n'izindi eventi ubibwirwa n'akanyamuneza kari ku maso y'ababyitabiriye. Va ku giti rero, Darumuno Catering Angel Limited ibaye igisubizo. Tugutegura amafunguro meza yo kwakiriza abitabiriye ibirori byawe nk'ubukwe, anniversaire, inama n'ibindi bitandukanye ku buryo batahana akanyamuneza. Dukorera i Kigali, ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone 0785165653. Waduhamagara kandi kuri 0782232292. Ushobora kandi kudusura kuri website yacu angelrestaurantkigali.com. Catering Angel Limited, igisubizo cya serivisi iboneye buri wese. Ibihe byiza nshuti zacu, ibihe byiza tubana hano ku rubuga rwitwa Izamarere TV. Ndabaramukije rero, ubaramutsa ni gihe Rutagengwa Viateur. Ariko sindi jyenyine, inyuma hariya ya kamera hari mu cameraman GB ndetse na Nyampeta Abudu uri kumufasha kureba uko ibintu bigenda neza hariya. Ariko Nyampeta Abudu nawe tumenyeranye mu biganiro bitandukanye, harimo nibiza gukurikira iki ngiki. Aka kanya rero impamvu nge mfashe uyu mwanya, ndagira ngo nse naho ntongera, nje gutongera umuntu bita General Major Sultani Makenga. General Major Sultani Makenga nabo mukorana barimo Colonel Nanga, barimo Bertrand Bisimwa, barimo umuvugizi w'iryo huriro Dr. Oscar Barinda, barimo General Byamungu, barimo abagenerali benshi, barimo abakoroneli n'abakapiteni benshi cyane hagati ya AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho kwa General Major Sematama. Nje kubatongera mbabwira ngo siku hizi munarara sana. Sasa mkiendelea kulala, Tshisekedi atawamaliza. Tshisekedi atamaliza famili zenu. Tshisekedi azabamara. We ntabwo aryamye. Noneho rwose yanabibwiriye ibintu byo gukomeza ngo mutegereje imishyikirano yo mu Busuwisi.
muvuga ngo sisi hatuko majeshi ya kupigana, ngo sisi tuko majeshi ya amani. Amani ya wapi? Amani ya wapi mu gihe umugabo ari kumara imiryango yanyu? Yewe iyo ndebye ari amavideo, nta munsi numwe abantu bo mu Minembwe bamaze kumenyera umushyitsi witwa drone. Uwo barabumenyereye, ubonye bwije ntabwo abazi ko bucya, kuko zirabatera ku manywa. Hari abo zitera zirasa bari gusasira inka zabo cyangwa se bari gucyura inka zabo. Hari abagore zisanga mu nzu batekeye abana babo ibiryo zikabimena ku manywa. Abana bava kwiga bavuye gutashya uduki cyangwa bavuye kwikorera ibigori, zikabakubakuba, bamwe zikabica abandi bagakomereka. Bijya bimbabaza iyo mbona nk'umwana drone yatoboye hano, cyangwa se umubyeyi drone yakubise fragment hano ikanamutobora ndi hano, umwana yumye iminwa, ibipfuko byatangiye kumuboreraho kubera yuko nta miti. Ntarangiza ngo muri mu mishyikirano, noneho Tshisekedi yababwiye yuko agiye kubarasa complete, yabivuze rwose. Mwebwe rero mukomeze muhanga amaso mu Busuwisi, muhanga amaso duha muri Katari. Umugabo araza arabamerera nabi, Tshisekedi arabamerera nabi. Mu minsi ishize, iyi minsi 2-3, mu Minembwe hari imirwano ivuza ubuhuha. Noneho abantu bo muri FDNB, abantu bo muri FRDC, abantu bo muri FDLR bari baje bakamejeje bashaka gufata Minembwe. Iyo bigezaho umuvugizi w'igisirikare muri icyo gice cya Minembwe atangaza yuko Minembwe yafashwe, mwe mukagorwa no kujya kuvuguruza. Nyamara koko byagaragaraga yuko nubwo ingabo za MRDP twirwaneho bagerageje kwihagararaho, ariko ibintu ntabwo byari byoroshye mu Minembwe. Tshisekedi yatanze imbunda, yatanze amafaranga, motivation, amadolari 400 kuri buri musirikare, bararwana mpaka. Ibintu rero mambo ya kubembeleza, mukiendelea kubembeleza itakuwa shida kwenu. Nyamara mushobora kureba nabi, nubwo hari ibice mwivanyemo mukarushaho kongerera umwanzi intera yo kubegera. Noneho rero reka ndebe Tshisekedi ibyo yahize. Yari yigiriye mu gikombe cy'isi hariya muri Amerika, yajyanye n'umugore we. Ariko noneho bambwiye ko iyo hari aho yajyanye n'umugore we burya ngo bari n'ubwiyunge, kuko akenshi ngo bahorana ibibazo, baba bafite ibibazo. Ahanini aba yanamusohokanye kugira ngo nibagerayo baboneho n'umwanya wo kubiganiraho, bakemura utubazo bafitanye kugira ngo umugore atahukana. Mu minsi ishize bapfaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba, byagaragaye yuko twite. Noneho bitewe nuko Tshisekedi yari amaze iminsi amuhaye ururabo, bigaragaza yuko ari nka sheri we. Noneho umugore wa Tshisekedi aza kuvuza induru ati ndabizi iriya nda ni yawe, shaka ukuntu umuvana muri guverinoma. Tshisekedi yashatse no kumujyana muri uriya mwanya, kuyamamaza muri uriya mwanya wa OEF. Sinzi ukuntu yabihinduye ashyiramo umukobwa wa Lumumba. Noneho rero u Rwanda rwavuze ku bushotoranyi bwa Tshisekedi watutse abanyarwanda, noneho akigamba intambara. Reka nze tuze twumve aho yatutse u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangarije Abanyafurika yatangaje ko Abanyafurika bari baraye mu byishimo by'uburyo ikipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanganyije na Portugal igitego 1-0. Noneho ariko Perezida Tshisekedi we yahisemo guherekeresha ibi byishimo ibitutsi no kuvuga ko yiteguye kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Tshisekedi rero ari mu kibuga yari yambaye jezi yanditseho Fatsi. Fatsi ni impine y'amazina ye, Felix Antoine Tshisekedi. Noneho yarebye uwo mukino muri stade, ndetse ikipe ye iza kunganya na Portugal,
ndetse inabona inota rimwe mu gikombe cy'isi yitabiriye bwa kabiri. Kunganya ni intsinzi kuri we, ariko mpamya yuko iyo ikipe Leopard iyo itsindwa, mpamya yuko yari kubyegeka ku Rwanda, yari kuvuga yuko ari u Rwanda rwabiteye, kuko Kinshasa yigeze gutsindwa abaturage basenya stade. Noneho ubutegetsi bwa Kongo bati gutsindwa kwayo byatewe n'u Rwanda. Noneho kuri Tshisekedi ntabwo ari icyo cyari cyamujyanye gusa, ntabwo wari umwanya wo kwishimira amateka ya Leopard. Noneho ayo mateka yo gutsinda igitego bwa mbere mu gikombe cy'isi, ahubwo yahisemo guhura n'abanyekongo baba muri Amerika, ababwira noneho ibijyanye na politike. Perezida Tshisekedi guhura n'abanyekongo n'uburenganzira bwe, kubera yuko abashaka gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Noneho ntabwo bagiye kwishimira icyo gitego kimwe batsinze, uretse ko nta naho bari bagera, ahubwo yari yamaze gutumira inama y'abakongomani baba hariya. Noneho Tshisekedi yavuze ati yasobanuye iby'intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cye. Noneho avuga ko leta ya Kongo yiwe yatahuye abagambanyi. Mwumve icyo umuvugizi wa guverinoma ari kuvuga yuko yatutse abanyarwanda. Ahangaha niho mugiye gusobanukirwa neza. Noneho avuga yuko leta ye yatahuye abagambanyi bakorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini cy'uburasirazuba bw'igihugu cye. Noneho asobanura ko ngo yibwiraga ko abo bagambanyi baba mu Rwanda gusa, ariko ngo yasanze baracengeye n'i Kinshasa. Ati nari nzi yuko abagambanyi bakorana na AFC M23 baba mu Rwanda gusa, atariko n'iwacu Kinshasa bagezeyo. Noneho yabivuze muri aya magambo ati ntimuzemere kugambanira igihugu cyanyu, abarozi babaho. Twatekerezaga ko abarozi baba mu Rwanda gusa, ariko baraducengeye. Ahangaha niho Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, avuga yuko Tshisekedi yatutse abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ahangaha ubu ndi umurozi, Nyampeta ni umurozi, na kameramani ni umurozi, n'abandi bose ni abarozi ku bwa Tshisekedi. Noneho Tshisekedi yavuze ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, Kongo yabonye umuyobozi mwiza ari we Laurent Desire Kabila. Noneho ariko nyuma abo yise abanzi ngo binjiye mu gihugu cyabo bamukuraho, bishyiriraho uwo yise imbwa, bayitoza ibyo bashaka. Laurent Desire Kabila yapfuye yarashwe na Kaporali Rashid. Abajenerali bategetse ko perezida araswa barafunzwe, Tshisekedi niwe wabafunguye, yarabarekuye. Noneho amaze gupfa hashyizweho Joseph Kabila, ni generali major, umuhungu wa Laurent Desire Kabila. Ariko Tshisekedi yavuze yuko u Rwanda, abanyarwanda bahise bashyiraho imbwa Joseph Kabila, noneho bayitoza ibyo bashaka. Aha rero ndibaza, Joseph Kabila wari umaze iminsi ahonotse imirwano yamuhuje
n'ingabo z'u Rwanda muri Pepa na Pweto, aho zari zigiye kumucakira, noneho agahita gumo guhungira muri Zambia. Najyaga nibeshya ko yahungishijwe n'indege, ariko abasirikare bari bariyo bambwiye yuko yambutse n'amaguru. Urumva umuntu ingabo z'u Rwanda zari zifatiye Pepa na Pweto agahungira muri Zambia, ise yamara gupfa akajya Kinshasa, ubu ngo ntabwo ari ingabo z'u Rwanda zashyizeho. Yego ku butegetsi bwe we yumvise asa n'uwumvise ikibazo cya FDLR, ise yari yarimitse. Noneho agerageza no kugirana amasezerano na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ijya gukora operation yo guhiga ba mudacumura muri operation zigera muri 3, iyiswe Umoja Wetu, Kimya ya mbere na Kimya ya kabiri. Aho wenda niko kantu kazima twumva yuko yaba yarakoranyeho idiru, bimwe mwita idiru n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri nta yindi relation. Wenda no kuba yaratorejwe igisirikare hano mu Rwanda, mpamya yuko mwishyirwaho rye u Rwanda rutabigezemo uruhare. Noneho rero uretse kwibasira Joseph Kabila, Tshisekedi yabwiye abanyekongo baba muri Amerika ko mu gihe cya vuba bazisubiza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu zimaze igihe kirenga umwaka, aho amaze igihe urenga umwaka atagenzura. Yabitangaje, ni ukuvuga ngo niba ashaka kwisubiza Goma na Bukavu, ubwo tayari bijyanye n'amasezerano cyangwa se ibiganiro byo mu Busuwisi ntabihari, perezida yabisheshe. Noneho rero yabivuze muri aya magambo ati, mfite icyizere ko mu minsi iri imbere Kongo yose izabohorwa. Abavandimwe na bashiki bacu Igoma na Bukavu barishimye. Nibyo koko nabo bishimiye yuko ikipe yabo yanganyije. Ati, tuzaba turi kumwe, abanzi baracengeye kandi uyu munsi twarize tuhakura isomo, ubu tugomba kubaka ikintu gikomeye. Noneho nyuma y'ibyo byose, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yanditse. Yolande Makoro abinyujije kuri X yavuze ko ikipe y'igihugu ya Kongo Leopard yahaye ibyishimo byinshi abanyafurika, ariko Tshisekedi agahitamo kubidobya atuka abanyarwanda ndetse n'abo mu gihugu cye n'abanyagihugu cye. Ati, Leopard yashimishije Afurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Perezida Tshisekedi yahisemo kudobya ibi bihe atuka abanyarwanda n'abanyekongo n'ubutaka bwa Amerika. Noneho yigamba gukomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yifashishije ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politike iciriritse. Noneho rero ndetse amagambo ye y'ubushotoranyi agaragaza ukutubaha no kutemera amasezerano ya Washington n'intego zayo. Nibyo ubwe yavuye gusinya amasezerano n'umukuru w'igihugu cyacu i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bigaragara yuko nawe hari etape bamaze kugeraho yo kugira ngo ayo masezerano nabo inteko ishinga amategeko yemere. Ubwo mperuka inteko ishinga amategeko yari yabisuzumye yanabyemeye, sinzi niba na Sena yari bihaye umugisha, ariko twebwe icyo cyarangiye kera. Mbere yuko perezida ajya i Washington, icyo cyari cyararangiye kera, kuko amasezerano ya Washington amaze gusinywa n'abaminisitiri babiri, ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Madame Therese Kayikwamba Wagner. Minisitiri Nduhungirehe yahise aza ayashyikiriza inama y'abaminisitiri hano mu Rwanda, irayemeza. Ajya mu nteko ishinga amategeko, irayemeza. Ajya muri Sena, ati kubera ubwihutirwe ndabasabye aya masezerano muyemeze
amasezerano yacu na Kongo nta kibazo gihari ku ruhande rw'u Rwanda. Noneho rero ku bijyanye n'ibiganiro ariho natangiye ntongera General Sultani Makenga ndetse n'abandi bose bo ku rwego rwa gisirikare, ibintu by'ibiganiro byo mu Busuwisi nibashyira hasi, niba banze bazashira uruhongohongo. Drone imaze guhusha Sultani Makenga inshuro 3, imaze guhusha Joseph Kabila inshuro 1. Drone imaze kwica umuvugizi wabo w'igisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, uwo yarapfuye byararangiye. Minembwe abaturage barapfa buri munsi, nubwo wenda ingabo ku butaka bagerageza kwirwanaho, ariko drone turabizi neza yuko Ububirigi bwohereje drone 5,000. Abo mu Minembwe cyangwa se muri twirwaneho ntimukabone muhanuye drone imwe cyangwa se Sukhoi imwe ngo mujye hariya mwikomange ku gatuza ngo Kitsekedi mwamushoboye, we yiyemeje kubakubitisha drone mpaka bamazeho. Kandi nahoze mbivuga kuva na kera nkavuga nti noneho leta ya Kinshasa babatirijwe hehe? Ubundi iyo wabafatanaga umujyi icyo bakoraga kwari ukuguteza indege, mu gitondo kajugujugu zipatrolinga, MiG zikorosinga mu kirere, ninjoro Antonova zikaturarira ziza ziduhira mu kirere. Abantu birirwa mu mafisho no mu bwihisho, nta guseruka ku manywa, useruka kajugujugu gukinagirana mpaka. Nibyo rero ku bijyanye n'ibyo Kitsekedi yavugiye aho ngaho muri Amerika nyuma y'umukino wabahuje na Portugal, nibyo koko ni imwe mu makipe ahagarariye Afurika. Noneho by'umwihariko twebwe muri Afurika y'Iburasirazuba nta bavandimwe bacu tugomba kubafana tutitaye wenda ku byo umukuru w'igihugu cyabo akora. Noneho rero kuba avuga biriya ntabwo ari byo bya mbere bikomeye avuze, mpamya yuko abo maze gutongera nabo bazagira icyo bakora. Hanyuma rero nshuti bakunzi ba Izamarere TV, reka tuzabane mu biganiro bitaha, musharinga ikiganiro, mukiratira abandi, naho ubutaha yari Rutagengwa Viateur.